گاوک پیروزی یعنی براستی گاوک پیروز برومی درنگی کتی چیچکه لی گاوک زور پیروزه گاوا کمینه دبر راستیه داده چه بر جی دوغره ده چه جی خواب بگرد نو ملت دا ملت بكل تأكيد ویرا روی دنه يعني بخا قل إيشاكي ملتنا ملت چه إيشاكي دبينه ملت چه اف باجر لسر ملت اف کسی و دگره چه پروژه وردگرن یعنی اره وی تشتیگی بچاوی خواب ببینه ایجار کانه بن حلول نجوا تشتنی را دینن کانه بن گاون لپی گاوه ورن یعنی اوا گاوا بنگهک به گاوک گاون دن را يعني نه مجرد سردانك بي وغره و تكار لسر نبه نو اما خواسته كاملة عفريني افغاف ببه بنگه ج وکرنه مکتب را نوسنگه الخال عفرینه وکن و اف داخازش کون دا هم داخازن و انشاءالله و پیکواره کانبن مکات بال هر ناحیه که مکتب که وکن مرکز عفرینه وکن کانبن ایش و درده ملت فهم بکن چیه کانبن آلی کار بن بوان را كانبن يعني لتف مجالس محلية بوقتها مجلس وطني جي الوي داري هابه نوسنگي خواهبه آليكارية بمجلس محلي رابكه دبي من روش باش هره روش باش ببي روش عفرينه ويجوي حاله دركوه وخاصة دبي دمه داجي تديه وين دبيسن ويجي تقارير ساعتا وخوش بلا دكن پر حروج وغير خلقي عفرينه هيا اجار افجي دبي تشتكي معنوي زيادتر هين بيلي وغير زيادتر ببي وبراستي العفرينه جي اف كاسد بين تغيير ديموغرافي واف هنا اف وغير اي بيلي يعني بكوجي كان به لبرانبر و دركوه و كان به هوية عفريني بمينه عفرين و بمينه كردستاني